Ito jangi anak-anake angka barakana sentuhan tangan dari ibunya sompoi to jangi yewe labung anak-anake angka barakana. Iya na tu aja tahiram aku kewe pak. Aja tahiram aku kewe bu. Ya ro anak-anake aku kewe sesa. Masaro lebih HP na si bawa pacasna daripada tomatuanna. Karena anak mabuntu jameng kali nggak ada. Makutu maguru. Mama madodo pahang. Bacangi do cilikanana bulu alauna Mekah made cendri cengari maka lu suruh benar maka sinnya na to materiolo lo ke daratna lo metto mi pake bari bado wasena lo maga lo ilo sabu betul lewe tanah masih gak menret tanah maraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat yang mewakili, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dan Ramil, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Babinsa, yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru yang membacakan ayat suci Al-Quran tadi, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para mubalik, para ustadz, yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda ketua pengurus masjid, ketua panitia, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, yang insya Allah kita semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas hadirat ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat isya secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan majelis kita ini. Mudah-mudahan majelis yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita ini bukan majelis yang sia-sia. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah bodoh pada yalam mana kia saginangeng asaliwangeng tepe atau pada angkal lolongangi riasange anya menyamanga kulino asalamaka kulino lebih-lebih pa risori mondrina fangallahu ta'ala. Dan rialubai masalawan dan mapasalama lori alim alabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mencaji akacuer lor di mana atau pada salama rilino mati risrimon rina Allah ta'ala.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Arilalanna watakali ale malabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katu ampe-ampe malabi. Na iyana dapat dari akacueri ale malabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah nareko riengarangi. Itulah sebabnya kenapa kita melaksanakan peringatan. Bukan perayaan, akan tetapi peringatan. Supaya apa? Kita ingat maringarangi faimeng. Sedangkan natoli maringarangi ki madari mobi takalupa, apalagi konek memena. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah ajajinganna ale malabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarwan niewe sungguh luar biasa. Peristiwa sungguh luar biasa. Watunna mangurewe Aminah. Indok malabina ale malabina Nabi ta mangurewe yarwatewe. Atau istilahnya makukwewe koloni memana tuwede pembukaan siagan ya senaro koloni memana koloni pacuanak naro mangurewe irwetwe sininna yaro patu-patu non raya tuwede masompa-sompa hancur dengan sendirinya atas kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mata waina bujus sam-sam pedek malada imubba yarwatwewe. Yang ketiga olo-koloe majat tama bicara. Yang keempat sininna makun rai memana yarwatwewe orwani manang najajian. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa pada waktu itu. Macaya cari laki-lak langi ematapa bahkan engka caya macaya lada boleh kubola anak Aminah. Ya narona maling-maling nenena Nabi tak maling-maling ilo mitai pole kege ya rasal na caya cari laki lai malada ematapa narate ko babanna bola na Aminah nenena Nabi tak ternyata angkani ale malabina Nabi tak masu minta tajang kulinoewe. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya rawatwe baja bajanna. Jadi yaro ale malabina nabita yaro baja bajana ro nenena nabita no fadangnya morena nabita maka dapat depunga manengi baban wewe tanah Mekah melo ibaja tangan melo ibadang sininna baban tanah Mekah asam malabina ro ale malabina nabita yaro wetu kada toy nenena nabita no fadangnya morena nabita apan reko. Yang itu nama dari yang kebiasaan menerima baki jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah ya romaja bajana ikokon ni ale malabina nabita masuh oleh ribolana. Bunga-bunga kokongi emakna indok malabina ale malabina nabita ikokong anggala sikira-kira makunya he. Silengat tu barakana ikoko makwewe si bawa ye bak mak bendrengi anak-anak. Silenga barakana, silenga sentuhan kasih sayangna nareko ye bak mak ikoko makwe ya nae si ba makwe. Jadi asimulanganna na angka nari kokong anak-anak lole makwewe riwatuna jaji ale malabina nabita. Mayana tu nama dari angka nenena anak-anak ye ko ye bak mak bendrengi anak-anak pona madari macai nenena aga nasa nenena aja kasi mubata bero-bero ka nga apoku mapaku tu bate mo mepae tagare ko anak lolo ye kokong silenga kasih sayana kenapa dekat dengan hati kokong sedangkan api ditampu ya reidi makun raya maku kue sedangkan nama dari napi tak tampu anak tak dia nak aja tulis cabu-cabu tabakur semangat oh anak tua ko malampe sungatmu masuk minta tajak ko ni mana
Muita de cena. Umakasing ampe-ampe muna rido pajajamu. Umatunru ri agamewe. Napiro ri lalatampu cabu-cabu. Alhamdulillah. Jadi anae isompoi itojang. Engka barakana. Itojangnya ananae angka barakana sentuhan tangan dari ibunya sompoi tojang yewe labungan ananae angka barakana. Iya na tu aja taheramaku kewe pak. Aja taheramaku kewe bu. Ya ro ananae maku kewe sesa. Masaro lebih HP na si bawa pacasna daripada tomatuanna. Tidak sedikit anak-anak maku kewe loi mageng lobe HP na lemu nyawana na rempe HP ambok na rempe pacas indok na gara-gara lobe mi HP na labungan anak. Dena cede maku kewe pak. Gara-gara ni makro tanya salah anak-anak salah nama to idi tomatuewe sesa imapa kumodilikna. Maka menengka jadi anakna lemu nyawana na to jal listrik mi anakna na pesangir ya carong korong ko calalena si balistrik. Jadi ada dampak ki ya ko hawana mi listrik lete ko anakmu sehingga ma tojo-tojo anakmu tojo-tojo to lima pak ko hemewewa. Asa namo apa listrik ita gere listrik namo ko waye paunoto pokona de gaga salamakeun. Jadi kong kanana matojo nulai tu kaba mabiasai itu jal listrik waktu na baicu. Ita gare sumangat na riolo romai. Ito jaki ko tomato ewe. Tomato riolo tongangi. Madodo padisangana tapi matan revahana neng kalinga papangajana andre guru-guru tamai riolo romai. Na tojang anak-na magro akan elo-elo ngangi. Na tojang anak-na nakatan ito jana. Makasitu dana. Ini nawa sabara ini nawa sabara lolong gare deceng Allah to sabara mabaha to materiolo napi na to jangan anak-na puraniseng maka sifat na bita maraja sabara napi bicu anak-na napa guru memen ni anak-na sabara ser ko aming wadingi maka cuy ko ale malebina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraja sabara ita gare to materiolo he ke kamana ngi padan ramil palura ko memaga unu hura mani to jaye kamana guru ta he ke ustaz sultan kamana he permani to jari olah ramai mako kue to jali istri napa kengang anak-na napa aga elonna napa sanga mi HP elonna aga kaki di kepala di kaki tanah matojo anak-na tanah ma bali-bali anak-na aba aje na naman caji ulu naman caji aje tena gaga tesu mengadaro riolo mai padahal paru ribahang maka dah innamal a'malu binniyat segala amal tergantung dari niat madecengi insyaallah pakasingi dece-dece nambo di tahun ini aku ketemu tu sesa tanah ma bali-bali manang anak-na teba ti tojo manang de na gagero ko sekolah ma aku to taman ni anak-anak elalan na sekolah ewe taman ni guru ewe elalan na sekolah kamu pi anak-anak isaliwa sila lalu pak magai indok na ambok na makalala ito igala cey anak-na lamunya mana na lahoro ikuburi si ewe gurun na gara-gara igala cey mi opo pana nami titai anakmu riwat tu baik cuna nade mo makasih pangajana malopoy matu siap mo na pangajari tame kanang masuk kiri salah cedek na unongko tagare nabita ale malapina nabita napi anak lolo waktu na meli bajat tang asan nako sini na baba na tanah Makkah ye kokong iko nenena nabita kedo tangan nakabawe degaga pakedo tangan nakabawe atas kekuasaan Allah aku sangat bunga Allah Ta'ala
Iba tamen lalana kabay we nabita na paribasu memang maka dene nabita Muhammad asanna niara Muhammad toriya masaye tori basalamae toriya siburan duranwe toriya sibujujewe yana he ya kaceri ampe malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam letu maku kewe nagangka itu badan kasyama amu jadi pada syukuruki maka ni cabana de gagal malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk minta taja kolinewe timpakan lalat taja cari lakilla ia narutu adinu Islam nulai tu kaba pada tolilo manit syariare si andre si bang wang si bakalon tolonto si belek belek si kakak-kakai alhamdulillah jadi aga hikmana yang dari tu pak biasa memang ni anak utama lalan nama sigi si lalu togi majalo togi malote togi ko nama sigi taruh ni yang penting maguru tamalan nama sige yang penting iya roh pengurus masige si bawa jamaah we aja mau mabe darah ko anak-anak angkana anak macego nambat na angkana anak macego nabapina masa ngamai ko boleh mate-matemu tapa maka dari anak-anak matu alhamdulillah matei macana benteng contoh ampena nabita ya kacueri agaro penyayang mata andre kasih sayang pak guru pak yarana na itu de mata nengka kematangangi roko bu imang na jok kama cule-cule bu imang kada bu imang aga mu pegau mana kama apa koko tu de nengka paling atu komiti mondo cilalu-lalu anak-anak ya na tukong ka anak-anak mabuntu jameng kalinga ada makutu maguru mama madodo pahang baca ngi do cilikananna alam nasarah laka sadarak sampai ayat terakhir kerap ya tona tu tujuanna kong kana anak jaji nibangi ya roh anak airo pamagai otak dalam keadaan kosong maka singi lisan-lisan anak ibangi Allahu akbar padang asim ulangan anak ikut tujuh nahe ibangi wi anae matoto ati ya ladang ku mungala taala oh bakala taala maku kuebe kasie iya bangi yewe anakku ya tomi anakku renuang baja sanga dewe ulo lele riba maseta buang alena tomi urenuang lalenga nga bicika nga do cilekan aku la ilaha illallah iya no padang asim ulangan anak nae irita de cena anae abung anak ni ta teman-teman malampe sunga bu Pak, alhamdulillah. Ya to sidi jaji anakna ngala ko nasa kaluku. Nagupangi ko sida pena do cilina anakna. Takita. Cuekang. Habian mabakro. Yakika ni ananae. Opo pana nang kanana den yakika. Kain rengengi. Nada ni garesa bembe kain rengengi. Maka ustaz macuan aja riolo rome manuk mi namo macuani namo makumis ni maku kuewe makumis ni mau ngini kumista nanapa yang kadaleta dan nama digaga alini bembe olini pu ima gerei tapi aja no main retojang cukup ni bawa ya rodo mago sana geresa ni bembe pak magai koden yakika kita gadai jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ni olina tu pasalawa ema baca-baca Quran. Abayu pupana na angka dapu-dapungang dek gaga baca-baca Quran. Dek gaga salawa ku ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya na tu onrong kami nama kabong den ajalli malakae labi-labi ba hung Allah taala. Ya ini maku kewe alhamdulillah. To syukur mintai. Pak Banwe maku kewe he. Hadiana Pak Yokere motor sidi. Nomor 2 lolongangi kulkas. Nomor 3 televisi Asyraful inci. Alhamdulillah. Tapi sisana Pak Imam yo 5 baca doa ma barasanji. Alhamdulillah. Sokok kado si fene. Oti fana sabonyo si sepe. Lisanam palona 15 sabuh. Nah palota masuruga. Peko carana.
Sedangkan atau mak bembor bawa kabal lokor apa nge? Deme naga kabal lo ibaja 10-5 engkau gak? Engkau? Kagak bu? Nega jadi aja mau makadi. Ya ke? Bu, ya tatiwi ma apa ko he? Sitongan aja itu. Tanah to mana belo-belo. Tanah to penting tapi sitongan na pembelajaran. Maka da atinulu ko masih dekat. Acueri sampai malabina na bita. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sidakah ko? Kan alhamdulillah ya wani angkana masih dekangi ataro esacanina aku sana atarmos angka masih dekangi macam-macam pantai-pantai na serona telona sokona alhamdulillah deka agak sia-sia itu tak sedekangi kamana ni apalana tajaki ko suruga tapi perlu mengarang mau maka tinulungu masih dekat soko telo tapi kalau dia masam pajang tami soko musuruga deka age hunana tapi perlu tu jatuh alhamdulillah di masih kita makasih sonsisten nah berarti makasih ngasih di sini masyarakat si bapak ngurus masih ekwe behe ya na jatuh perlu na ya roh pak bange alangi gaji contoh pak bange 3 juta siulang contoh imange 6 juta siulang pasari-saringe 2,5 juta siulang bapak tuo speaker anggala 2 juta insyaallah maka situ dena salah ya tu apa silenga tu ko makasingi pasti dekana si bawa dek pada tu ko babang kong ka babang apa ko modelena hayya 'alas shalah majuta itu iya majuta tapi kong kepabam apa aku modelena hayalal falah madodongi gaji na kasih relawang memang pada mata tu ko imam maka sisidakana napi dia ko babana anewe masigi emas sampune bau na minyak kasturi meloi masam paja masu mengalada sallu Allahu akbar maju ta itu Pak maju ta tapi kong kai mana pila na mulai dia na aja tadi makada Allahu akbar madodo sudah kana tu kasih kong kato sala cedena de itu gaga jadi aja ta malapoi saldo na masige temake gunai temasi dekang roh Pak masa ngamen na mutu denan caji imang komada rasa si lolong atau gitu apalah rasa misalnya roh baca ro baca hafal Al-Qur'an ro lolong atau ki apalah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu kada walaha mazakaha ubapaha to ye pacingan yalena salah sedina bape pacina lewe sidak kewe iarega seke jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah kemudian riwayat wajajingan dalam Nabi Muhammad SAW hurtabahat tu maka dan kayasa Raja Abraha ya Raja Abraha mangwa maka kella nonra serengang ati mapat di atiwi maka kella bahkan lolo kuasai tanah Mekah lolo solangi mika baywe tapi agak kejadian gara-gara paduangan nenek nabita akhirnya Raja Abraha maka sojo-sojoreng riwatuna ratena pakasesena perbatasan kota Mekah iya na tu nape maka deki kongka loki masuk boleh ne tu nak ada bita ku lokom masuk boleh bolamu baca laloi bismillah tawakkaltu ala la ilaha wala quwwata illa billah nigi to baca ya riwatu masuk boleh bolana
telu najami ngaki bunga Allah Ta'ala. Yang pertama najami pung Allah Ta'ala ibatu julelang ki jama mata itu sewe. Yang kedua najami pung Allah Ta'ala ya laki dale seganda-ganda ka untuk ini sekeluarga itu sewe. Yang ketiga najami pung Allah Ta'ala iba beleki boleh rabalae ya to sewe. To baca ngengi bismillah tawakkaltu ala la ilaha wala quwata illa billah. Mbo? Abo? Ini tak ada tomat riolo. Masih mana tu main datang nama raja? Pak magai dega ka makakela. Pak galungnya dega ka makakela riolo romai. Malah bak mana peto galungnya? Tomat riolo. Maku kue. Peto galungnya tawe. Macep bak manibi na manibi. Memang namo ulak wai milete-lete tak boleh atau. Memang Pak. Onro ni bina, makai angka kelangeng. Asa kalau ngari mulana kelari tengana saburi bala iro capana. Ara? Teh masih gamana mena tanah maranya tu materialo? Magro riolo rame makurama wa masigi. Bere jama mi asana, rendri dade, rendri pebang, ya rion resuju, tapi redota. Urate moba ya erong ka biasa riolor me yasa bere jama urate moba anak-anak mobi mbo ma subuh-subuh en kalinga makun raya engke lakaina subuh-subuh riolor mai tebu cangkiri tebu ko biye si cangkiri bepa koca-koca ya ka bepa lepang na balena kangilakaina sabalu joka ri dar iya harga galunge to materiolo madodo pa disangana tapi matandre bahana maka dero male ka babage dale subuh-subuh memang pa ni ka mele lupa ya to malolongan masih ka mano to mateme data na maraja to materiolo jokai si tinro lake na mondriolo bene na mondri apa na bahat to materiolo maka deri di makun raye agaro ya ro lake taruh pemimpin masih gatu mendata na maraja make lo kelongi joka daratna en kalingai bu maka dia bola ke si tinro na joka daratna bulu alau na Mekah made cendri cengari maka lu suruh benna maka sinnya na to materiolo lo ke daratna lo meto mi pake bari badu wasena lo maga lo sabu betul lewe tanah masih gak menre tanah maraja mate to beneni mondri aga apa muasangi belo jombe na suru bange suru gawalna berarti lo to mace benena mate la bolakai ma pangaja la bolakai mau ni suru gawalna ko masalai ate kata naraka capakna aja no menrek Mekah kalau meno yaseng ko melo meni talaya sahaja dan haji aja no menrek Mekah kalau meno yaseng mate la ho bene memang aga na ho masigi eri Mekah iran ribara sanji rijala jakita peko ganita kuakada sampajali mawatu sujuri kabai maka sinyana purna bahang maka dari Mekah luar biasa mapa mula jajingan ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naro makna maka direnri barasanji na cere ampena Nabi ta'ala bonganna akasingan na kobadana rupa tau asap barakanna kong kamani sabara kumiaga dan lain sebagainya bu riolo romai masih gamana menret tanah maraja tawede maku kwere magi nama tengah tawede menret tanah marajaya na sabak gara-gara ye salah satu bahasa barena loki kan misang ibu loki misangi yang kalingai di memana muala mata jatelu pulau tahu mufa komen reko Eko deba mampu aja sana. Kalau mana mindre, gara-gara tersinggung mi, apa ya riba tu dayolo haji dan haji.
Kebetulan kita ni aji lataru itu dayolo kebotingnya, ya bapak tu dange pasoroi, soro. Tersinggulah mau makun re, lisu padangi lakaina. Napi itu kasih lakai sitongan tidak ada namanya itu suami takut istri, tidak ada. Yang ada suami tidak tegaan sama istri. Iya, onrona sayana benena, pamaka adalah bo bene, tersinggul ada kaba. Itu dayolo kai bosoro kaba tanaka aji. Pak, benre kaba tanah raja pak. Maka adalah bolake oke saya. Alhamdulillah, dia kan isa kasih maka majar terpaksa lah bolakai, bolana na balu, tanana na balu. Alhamdulillah, benena berhasil mendre tanah marajawe, lisu tanah mapacingnya. Mapaci boleh balu, mapaci tanah balu. Iya na tu madari kong kaji ko lisui, mau ditanga manisongko na. Pamagai pusin ni, jamaah yang drama tu dan dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Iya to mi makwai behe. Betul? Bu, dajaro. Aceh sampai malabi Nabi Muhammad SAW asap barakanna hanya makini nawana pada narupa tahu alabonganna ya alabonganna aja kagak mangoa aja kagak makakela sungguh luar biasa. Riwat tu baicuna nata pak biasa memen ni. Pak biasa memang nih, Pak Tamir mesigie, risiko lewe, aja tamahingi, aja tacau, maka maja, ja. Taruh ni dah masoli, komatukan kami, lebih riwat tu baik cuna, mubatari tariwi daripada maraja matu na batari tariki gara-gara ampe majana. Betul? Betul? Alhamdulillah malam hari ini luar biasa. Alena Bapak Babinsa, saya doakan beliau. Luar biasa pesannya rona. Maka dia nang kacau awas. Alhamdulillah moi istilahnya bapak parelona moi pecarekor. Ya pecarekor. Alhamdulillah ternyata betul pak pecarekor tongan ni. Apa loni pak aja masih amang. Saya doakan semoga bapak Babinsa naik pangkatnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Masalah pak jabatan tenang saja. Yang penting makasih kita kepada taruh tahu. Pakasih sampajata istainu bisabari wassalah. Asabarakan dan sampajang. Namun nabi jari kita we pak namun akan kepada kita kan mapaku taruh dia. Terutama makun raya aja muaji terima gosip. Sila lo boleh mau lu lesu cari tabarang ijara tahu. Den apa den? Weh makun rai. Aja butuh dicerita jana tahu. Engkau mana jata, engkau mana kekurangan tak. Napi tu romakun raya, kau engkau mana ibi timu ya sena mana nak ya tu. Mie, sesa. Memang, dato kagak kue, dato kagak. Salatullah, salamullah, ala toha. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.